Pozdrav pričaljubci! U današnjoj rubrici Čemu to služi bavit ćemo se istrošenim flomasterima ili znate one bojice koje dobijete u kompletu pa ima ona jedna koju nikako ne možete širiti jer kad god ju naširite ona puca i onda poludite i hoćete ubaciti u smeće. Nemojte! Ovo nije smeće, ovo su korisne stvari. Sad ćete vidjeti par ideja zašto ih možete koristiti. Na primjer, jedna stara bojica ili stari flomaster mogu vam poslužiti kao čarobni štapić. Dakle, od papirića si izrežete zvjezdice, dvije po mogućnosti, možete koristiti naravno i ukrasne trakice i šljokasti papiri, već ne znam što se i vam pada na pamet. Trebate malo ljepila, može to biti obična pik traka, kojom ćete to zalijepiti i onda napravite svoj čarobni štapić. Možete ga sprejati, možete ga ukrasiti, možete mu dodati ukrasne trakice, može vam služiti za karneval, može vam služiti u bilo kakvoj izvedbi. Čarobni štapić, dakle. Druga stvar za koju vam služe, i to nama uredno doma služiti stare bojice i flomasteri, to je držač za lutke. Dakle, kad si napravite jednu papiritu lutkicu, ova nam je sad prigodna, stavite si od traga stari flomaster ili bojicu i on vam koristi kao držač i onda se možete igrati raznih kombinacija kazališta. Ili pak kad napravite marionete, evo kako je moja kćer napravila za svoju TV školsku zadaću, dakle gore treba biti neki štapić da to drži, onda možete koristiti stare bojice. Ne trebate stalno nešto kupovati. Ono što još možete raditi, to je produžetak za olovke. E sad, što je produžetak za olovke? Znate ono kad imate neku olovku koja vam je tak super i baš ju jako volite i onda se jako brzo istroši, postane mala i onda nije baš spretna za držanje. E sad opet uzmete bojicu, uzmete malo selotepa ili gumicu za kosu, obmotate, produžili ste ju i još s njom možete pisati, a da vam se ona ipak ovdje za zglob lijepo nasloni i možete ju koristiti. Ne baš zajedno u školu si ponesete onu poštenu, ali za pažljivo pisanje ili crtanje možete si tako lijepo iskoristiti kao produžetak za olovku. Nešto jako zabavno i jako bučno, a to je bubnjarski štapić. Ako ste gledali neki prije izazov ili prije neke rekvizite koje koristim, na primjer imate kocku, kutiju, kanticu od vrhnja, mamin poklopac ili lonac ili tatin, i onda uzmete svoje, evo sad neću bojice, uzet ću stare flomastere i možete si jednostavno lijepo bubnjati svoju omiljenu pjesmu, izmišljati neku drugu. Zvuk je odličan, ovisi o onome po čemu svirate. Ovo je zvuk po kutiji. Dakle, sasvim se dobro čuje. Evo, po ovoj kutiji. Bubnjarski štapić i ono što je nama recimo bilo korisno sa mojim sinom, to je rekvizit za igre. Znači, kad se vi igrate sa svojim figuricama, recimo čarobnjaka, dinosaura, pegaza, zmajeva i slično, povremeno vam trebaju za njih staništa, nemate uvijek baš takve stvari, jel? Pa si možete napraviti, evo ja ću sad iskoristiti jednu knjigu kao podlogu da vam mogu na njoj to složiti. Dakle, recimo meni treba koral za mog dinosaura, da mi on nikud ne pobjegne, pa ćemo to sad ovako složiti. Znači, sa starim flomasterima i bojicama vrlo lijepo možemo napraviti jedan koral. Evo, nećemo dinosaura, možemo napraviti preslatkog malog zmaja. Imamo njegovo stanište. Evo, to je to. I to bi bilo to. Međutim, imam ja za vas jedan izazov, a to je nešto što sigurno imate doma, to su stari CD-i koje ste previše puta slušali, dirali packavim prstima, pa su se oni izgrebili, sad ne znate što bi s njima i više vam ni za što ne koriste. Smislite malo kako bi ih mogli koristiti u svojim igrama, u svom kućanstvu, a da vam oni budu korisni, a da ništa ne oštetite i nikoga ne povrijedite, uvijek nešto zabavno i kreativno. Pozdrav!